President Mike 1212. I go by the name Watumoto the General, aka Social Media President, aka Kumasi Mayo, aka Political General. Oh, first time here, subscribe to the YouTube channel, leave your comments and share. Let's send to say Abofobi ne so masam di jumedi ebro de bin denina. Send to say Kusi casual on na pamata de fefe top and down short one in there ma me kama pa. Na kachi e wo bantma masalachi da hona. Kona Kusi casual pam mema ta de ya your friend of kaftan, your friend suit, your friend African wear. Na send to say na yire na ho kani wo ho. Obepa madi ama correct. E Kusi casual bantma masalachi da hona. Kono pam bibi ma kama pa. Na send to say Rogers Beauty Palace. E ba ma ho afade se me be ya wedding yi Agadas wedding MCMB be Agadas wife no yesese no kama me busa mo say Rogers Beauty Palace am say nyom wan biem yesese obanim kama pa na se no say eye K-Mensa Stabilities the whole Kumasi Lotto agent Obama Kumasi Lotto ayakono K-Mensa Stabilities na kate wo Afrancho Bronco Junction kona K-Mensa Stabi ene ni nkoye adwuma na bon say ada ado ho bo K-Mensa mo adwuma bibi ekoye kama pa na se no say Prestige Court bia ya da hotel na kate ewo Kokoben New Site Junction Kokoben New Site Junction Prestige Court kona koda living room fefe ko dware bathroom correct kitchen ko no dwan kitchen no hye na koda bedroom ko ro na ko he enye Prestige Court ayefa sene to say Watumoto the General ohumia video reactions me na me social media president enti videos a call social media so this what trend from Monday to Sunday me no metena na ma dive into it na ma kan dey wasa meka enti go first video of one prophet a friend Eagle Prophet Odin Komobi ya komra sesi have any prophecy related to 2024 elections? Election 2024 ne dey see abesu in president in 2025 me boy but then you abesu in president na nya possible 97.7 enya possible 7th January no 2025 no and then be see man I didn't hear abesesa you be call run off na minimum dey but abesesa obi ntene ho ase na meka no 97.7 minimum to me pesa meka ntokwa bisi na meka no this 2025 no 7th January no ya nsue in president bi our Ghana e be code date for e be change. Do you have any idea about the new date? The new date ne there me pesa me cancel e be go beyond January. Yeah, it to go beyond January. The new date. Yeah, the new date to go beyond January. All right. To go beyond January. That is the fact. That is what is going to happen, and it will happen. Welcome back, guys. Welcome to a video of Eagle Prophet. Yabusao, do you have any prophecy concerning the elections? At first, you said no. Anna, minim the apshama was say yes. Now, yes or no? Ada date I ever swear a year president in. You say date na Anna 7th January or so. You swear our president in. Who Eagle Prophet o catch nyina say Emma so that day. Unyina so ne say. Eagle Prophet, one also nyame di for nyame wan. Unyina what is your stand? Utimbe kan asem no just for saying sake. Now for hu ni o Eagle Prophet. Asem we na waka no e de nyina etirim. E de nyina ye twen on that day. O say on that fateful day which is 7th January, I don't know. You best swear president who say to me maso because of say bibi besi. Ya ma ga asem nkyere mo. About one yan to na modem no e na bibi besi no. Emre bi na Israel for ne me ba say yakobon Israel for nam sere so. Na Moses na lead attack. Na Moses and Israel for no and Moses who the Ephraim kwasum so the ba be kun and Moses ba so be kun and Moses yakobon ka che Moses Moses ka kire won kwafo no say de o ka gumi yakobon so no na meye. Intina me ka che nipa say wanu we no fa hu de obeka because anu edi nkyene edi makodi ebeka bia ye ho etu sa Eagle Prophet be otena wo de wanu eye bibi besi no entanyam bia bibi si de na obenya Eagle Prophet first o trip say Ghana han to kosia o Eagle Prophet untu fa wiemo fret bia ntu Allah wallahi mo de mo ke kam nkwasa sem we na mo kyem nkwasa nkom no na nyam saa na bibi nsi ampa Allah wallahi si de ye be mam 2 eyes on you guys obi antu nyina be sema de be sinesi so fanyina ye me fa say ye ni interview ka bibi papa na ema o ma na komento mo yem no mama ya tese nyankopɔ se nkom se bama de ne ra ho no kura ne ra chichire ba ye asofo yem de o mo se nkom ne na bibi ya ye
e se nkom sa wo say e so be se Ghana fo nyina ye wu ana na ye nyina yesu ne ba na ase na oji afore adia bi besi on that day e maso o kan nyina ntoko na obese ebesi he ma me kan che krom asofo ntoko bi ansi krom ha ne ntoko bi ansi krom ha chena you people should take it from me rather me nyankopon se me kan che mo se ntoko bi ansi krom ha ne ntoko bi ansi krom ha chena we will live here till that nyankopon dey about us for session e be free me obi antwa ntoro asofo a mutimi nkan kurasasam mutimi nkan yasasam mutimi nkan nsam a abema nipa ro achechere da bia da krom asofo no nipa yatem che ko school maba Ghana asofo ni bie yatem che ko school na adai ahunahuna sa da bia krom asofo no nipa ya hu awie ahunahuna bia ni obiem Eagle Prophet, I'm telling you and to be and see now on the 7th January you best swear president bia you better obey ni bia best swear in no bagawaya say you meet yes adai na better oba mu no ni pasa adai adini wa tomoto general ke social media president aka Kumasi Mayo aka political general e bagana ha Kumasi MCs wedding MC bia na nyame anyobia o pesa o wedding ya kono o wedding ase obi aseresere obi ani GD ma membe ya MC ma wate ma membe ya MC ma o ko video of Eagle Prophet ni nsem hunu me friend nsem hunu wa won te ase ne yaro be bia me nsem hunu ma me because ensi na fi china ani your first video so so about for some asem de media bro KMS Star B Rogers Beauty Palace Kusi Casual Prestige Court and some asem de media bro yan ko second video yan comment here po cho nya daje ne hwe video yi pa ma me register your show white here or two way shade abra sister ya sorry shade sister no show white ne be shade edebe na odi akogu sister na no she pink na waso ko de na ma me de akogu na dwanim odi ba de na ma me de akogu na dwanim e woni na damfo na apio ummenu nyome na mfu de no de agu na dwanim. Come back guys, okay, video of a man for be on my church. I have busian for now. Obeka say, I didn't necessarily de to back on the end. So, you say, I don't know if say a pink, or say a white and pink. You say pink, and I don't for it, white. Na, on one free na come to my ban or friend, I don't for no, and on my PA. On one I didn't see cow, and on my PA Cotton Airport, pizza man, and on more chili. Na sister na dey na dry anko kwakwa ni cake okocheche bia mamamfo ene say show video we nyo bi na share that video yo sister no a o sha white no ne ba eba na e video na o de maame no o sha pink na phone tienetenie maame na o sha pink no ne phone ana na maame no o sha white ne ba e de twa enye plantain so ntwa bibi enti maame na de wa sori ya okwakwa ya adoye odi cake ni bi ko ana maame no so white no asori ye smart e de poison e gu na danfo na dwani mu nipa friend say na danfo dika o poison no sisa ne de nkenim say bibi say na danfo na de ye no what you say but sister na nkasa ne ba e de sister no a o she pink na ye poison the phone and a video bibia enti e kra sister na hu no ho o but akola no maame ne ba no de adwane ni mienu no sister ne de na wodi no o exchange ye because atam na maame no a o sha white na tim de adekro na to maame na tere na so etini ba no we kwa say plantain tini ba no she say adwane no ono ana maame a poison no ana ono asesa ti maame ne ba e wande adwane ni biem nti after say wakofie no okwe phone so no eno hu say say de si machine okọ pizza man ho yan fama no because CCTV cameras no ebe show bibi anti yan fama maame no de make akosi nyanse nipa hwe ni hu ye woni pa ho susu ji obi di na me nua ni we madam fo we de me ni wo a we de metim de me bibi agya no we de jai we de nipa nye nipa ya otanfo na beku de obe ho na o se o ya odofo na beku we na damfo ne dofo o e friend say ne dofo ni ye bibi abom ogoku no onim say on de wasoro okoya do yo oba vetra sna ko bedi adwan no na ka ya poison na ko wu se ne so se kokure si onya na ya poison kokuro because sister ne se okofie no lady ni buza ara on fa koku no nko e no me fa koku na ko hene koku nim say me unim say me ni udi akro me mpa drink o ye bibia sister ne de adwan ni be kofie ko di ni wawu
hwe nipa yo nipa na beku nipa de ofo na odofo no de ofo wadanfo no na beku ti hwe ho ye aha na won nipa ni agro sao there's no love here obi aklem so do obi but boni ekoso nipa na di ni yonko nua o sa abo afiri nwa ma beje ni nipa fonda o sa abo afiri nwa se obe poison obi da nipa na be poison nipa hwe ho ye pa nipa afo na wadanfo hwe ho ye nipa afo na menua cause nipa nya and then you want to generate social media presence. So it's a Friday be met Angela Feminine Act the Unpredictable. Friday 4 to 6 p.m. Yeah, it was a second video of one lady and a friend of poison. Now come another video. Come and see it. Now me come baby me cake you too. Cake tintini afa o ha oni abebrese mu abeduru e akon. Afanya mo be pa mu e free mixman present we dey bre me say me fendi me birthday anyway. And a cake back we ho no so ya twa me din agusu so sanju no enso efia nya akon foundation. Me sure obi ani so pe me bu obi ani so e wo birthday yi ho. Mami yankini but me birthday asim obi be wu me. Edi o be so ba TikTok ma ko. Edi me baby dance na me get boy me. Welcome back guys. Senator said Rogers Beauty Palace, Kusi Casual, Prestige Court and Kemesa Stabilo twist na so masem de dwumadi ebro dan ya. Maka cho say Kusi Casual na de atale de FDF ahyame o ba no zoom in na mame. Tare na efe pa na gudi. Kusi Casual no asewa mama kama pa Kusi Casual na pa matare mama na catch wo bant mama masalachi down na kona Kusi Casual pam bibi ma share ko video of one guy fa na Osanju or TikTok no so ni video ya me ko we dia me sua free mu an say bema ho a fa oba wo bo mbetima control we say on his birthday na nije da no oba no eruni guy no happiness mama fa na gudi o one mu so de ne sakeka cake no tu muti asamodi kaka no chire boy ne ka say me nko mi keke mi no o say me yenwene ho Osanju I'm not here to tell you anything they make catch one say hwe ho ye be ma de woni beji wo awade mu a e oba obu oba respect oba odi uni de see ye de chese oba no mu o fa nya hwe because your birthday now o girlfriend your so called girlfriend oba o claim say your wife no oba osum de it tells you everything video no o say can say oba na tete Osanju unyiri nu baby a so ba no mbu no oni uni a janu man ko hwe mo banku because video idi me yama shime ma first time here video no me yam shime ma asa me catch me one say boy also some adwene say give oba mo hange ho say enu okun me shall come but me can okra na kire anya sa obeta mo hange because I think say utie de ekoso utie background na na mfo no kra nim ge na say ge na omwanyoma Osanju video na me hweye no ho ko na me di kire no o he na oba no obetete wo oba no mu a de hia me no oba ni mu agya no be ma de oba omu agya no ye gina ye girlfriends ye yire mo mbu ya be mo hu de wom bu ade oba de o so obu be ma video yam ko hwe bibi a chese Osanju o girlfriend no she doesn't respect you double up big man e man nyansa and that's how you laugh at the wrong side of your mouth me man man am of you no we na be man na ntino mu a jano oba we na be man oba na ntino mu a jano because I don't dey hand one and respect be man dey also nya oba obu ai be man oba mu a ya semaranko oba kase wanim anyhow o ma okura wani nje okra ro be hu da bia because obetima ka asam ya akire wo sene so Osanju video e be ma hye mo ho pa yen ko last video yen ko mrati sie ave do bia pekro bia nye o pa wa uti won twa na fa hye wonum isamo se mema turu na mbeta fre tuje o ko video of one guy a ono e ta fre ne yen ko be ma turu men to sabi one guy mo friend Hayford o ye Jimmy for kwase ampanyini ade aboa bi no be ma kwase ampanyini onya be ma kro o se me feda me hu de we o si gina ho na jeans bi sana mo se ko ye Jimmy for hu na on se we ye Jimmy for o kwa kwase ampanyini anyina timi e reject oba se hu ye ne fe onya opra aka chen se o mpe na oba ma o ye gay oba ma tafre be ma turu mu de oba da de oba ye bibi be ma tafre oba be ma turu mu oba da de oba ye bibi kurasi ni be ma fota and then I think say before na firo tomotom we kurasi ni be ma pa wa boa pi what say
me you attend de wo ye nya sabe ne wo be ma wo do ano ebutu yonko be ma tunu abofu na oba tunu kura te se na be ma tunu wajimi sika se na be pie firi mo banti a wo yesa mo asam no mame ka se mi cho nyankropo aka che nya se wade nyina ho kwan ne nya ne fatae de o ye bia wa ye ho kwan ba ne nya ne fatae wa kasa do wa no akobutu be ma tunu na ka wo tafra na ka ota tuia na ka be fine effort be ma kwase mpanyo ro ya no ho ba no a ne to ba bon nti ka ota tuia effort ka be de ana matimi na de na ya na ham be ma pa nice guy tsaw ne je say we obo kom ni turu mu nyina me se hwe mu nsu me ma fresh boys o mo nam kom nya mu turu mu asese yo me ma ni ye dibi turu me to sabi nice boys o mo nam no obo huna ye didi mu nyina turu mu be ma ba bia me se didi turu mu oba be ma ko be mfa nko asiafo nice boy o ta fre be ma turu kwa siasa na ma me wo na sa na ma me ko ta fre yonko ba turu mu abofrika ba wiase arna ma jimisa ade aboman kwa siachi wade aboman gayism and lesbianism say mine na unim se odi emre na ba se atese Ghana fo mpanyfo ni bi enuti be se ne gayism and lesbianism LGBTQ no mutimi possible no mugu parliament house so muni tire common yes or no mutimi nka hey yam yanyi gayism and lesbianism mutimi nka muteto abo be na hefo no kota fere be matunu because the ketima bia no aka say hey sa gayism and lesbianism yenye no ha aka obi etimi ne san kwasasam no but yet the one you be better no mutim kota frɛ muntu you say no me say mudi agoro mo ba mo kom SS you cast your minds back mo dormitories say a man dem say wo mo yonko ma ase na me ma no so buo mu turu mu gum so mutim nka yes or no moa ara na mutim sampani fo mutikuru ma munitiri come on yes or no say ye no lesbianism ne gayism ne yintum kwasia na ye na nanom abofu na unim nyansa ten na nanom ha na mo nimesa say na mo say o mama mo yonko di o mo to kwase na mo mani ana o mo di ya ma mo ye se ma nya sa gym na se e ti obi pa na o se no o ye no ba be ma de ko se na be ma pa ko ti ni bi se mo pe muturu ma de e ti wa by force e di wo turum de se wa gym ya ara na ma say sa ha o de o ye bi obi anya mpanifo na ka so se o de to pa na ko wa ko ti difo obe wo mu amu ni mo de tafre mema no turu mu na ko hye turu mu bi abla etan ewo ne to kan chan sibobin bema bi to chan sibobin we de tafre mema no turu mu Hayford tafre turu mu na ko hye turu mu ayen tafre wo be bie na gogo misi ya adre gab eje ne wato moto de general ke social media president anyame anya obia eke ko masemeyo Friday bia 4 PM to 6 PM met Angel FM ikenim we kura de seso me to jankasa me ana me ye jawura no what you say oja I'm out.